Union Home Minister Amit Shah chuan nizan darkwale milsom pangabor vel khan Bir Tiken Transit International Airport Imphal athenga Manipur Chief Minister N Biren Singh le ahoten lo welcome in Chief Minister Secretariat lam an pana an poimo ber meitei le zohna thak kuki te kara remna siam tumin cabinet meeting anai zui ngal Amit Shah hian namtin tenhena rowel ladik justice pe katiama amairo chu namtin telung oi nahi athen thei tak tak arinom chia lo athai lo kantiloba meitei ho hi scheduled tribe status petas se tribal tetan separate administration union territory tal pe boxela chuta chuan kanlunga oi theyangem amairo chu hantileila meitei ten scheduled tribe status an nei chuan mun sang tribal area ram an lei thei to dona namre theile hmai hnung jok te tan a him don lo chuwangin in hun lo ram kan thalna konga po hian tun atanga kan lo in khwa khir angai tak zet Union Home Minister Amit Shah hi patumru tak voi khat ma a politics jin konga la hnung tol lo ani a media le opposition party ten thupa choi turan nurpoin atlom du ngai reng lo Gujarat atanga minister chaktia an soikha anitoa Manipur buaina chingfel turpo hian aril ruwa aswang tua sa chu atimia arin omani Indigenous Tribal Leaders Forum ten lamka atlo huna aril ru an min ngai theinan muntina zofa te itong trayang u nimin mei ni som ni pakwa Manipur Governor minga Manipur Chief Secretary Dr. Vinit Joshi thuchwa kha kan soi zawlok donya Manipur Sarkar chuan news khwakhir atumru hlea chuwangin fake news chuan lama mangin tribal te chanchin thedar thailo tura khwakhir atum ni in angai thei ome Manipur Chief Secretary thuchwa chuan Manipur chung le pona Manipur buaina chanchin social media share le post film khur turin mi puite acha kanti takna in minvau anima jok fake news share le post tu te chunga remna le ko antumani fake news chu enge ni tang le Manipur Chief Minister Biren Singh mewin press conference anai apianga tribal te apu na zo zai te kha dot vek ani a athu soi atamjok dot diktak khanga press statement ho chwa saktu media te hi fake news the dar tu diktak anni lowem ni fake news le genuine news hi tunge khia rang tu ni tang le Manipur Sarkar mit atang chuan tribal ho thu soi jong hi fake vek ani dona tribal te mit atang chuan meitei ho thu soi hi adik big lo bokanga Manipur Chief Secretary thu chwa hian tribal te min rikrap atumni ta berin alang Northeastern Prime Minister ti hiala an koutrin Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma chuan Manipur boina chungchang asoi chuak veta Himanta hi Northeast Democratic Alliance neda convener ni in tunlai BJP leader chuan hu hang nei lian ber ani bok Himanta Biswa Sarma chuan Manipur boina chu Manipur High Court thu chua wanga thleng ni in apu a The Hindu interview ti hiana soya Meitei namten scheduled tribe list satel andil nahi in biak hona thatak hnuaya kalpui kan tuma Manipur state a hian kumnga kal tachung khan in biak na mangvekin thil kan kalpui to ani vandoi thak takin April ni som ni khan Manipur High Court in order asiama kha khan kan malak tumdan kong atidang lam tavek ani ati Himanta Biswa Sarma thusoi hi Union Home Minister Amit Shah thusoi tuini na ni in angai theibok BJP hian Manipur High Court hi zonga tuar ai tuar tu scapegoat mangin amopu nitaberin alang tin High Court hian scheduled tribe enlistment chungchang hi thu anei lo shrimshima ingwanga Manipur High Court judge te hian hetiang thulai lo omjenei lo hi order siam nge anni Manipur Sarkar no nawang ani zo kangem thudik ber hi hriat a harviau mai engpo ni se Manipur High Court hi chuan atiswal hle ani Manipur boina chu voin mei ni som thum hian ani som ni pariat na mel amuta der maya Union Home Minister Amit Shah hian engtin nge boina chinfel atum don ti hi India mi pui ngai ven ani
zona thlak mi puite chuan mai tei ho lak ata chatuana zalen andu a separate administration lo chu boina chin fel dan turkong a omlo anti bur mai amai ro chu separate administration anti chu engtin nge ni reng le ti zona om thaya current thapar le Kuki People Alliance Secretary Wilson Hangsing interview kha kan en chuan tribal tetana Manipur atanga state puitling harsa thlak em chu a harsa don tipo a riata kan bei sei ngam lo ani bere state puitling hi a thaingang lo ani point union territory tal chu han bei sei ila bei nge sei rundung anti kha state le ut hi kan lo hlo cham ani point India Constitution huaya Autonomous Council, Territorial Council, Regional Council te auma heng aya dang lam le thazok India Sarkarin minsiam sak ero kan bay seitlat ani eng din muna po dingila zo na thlak nam peng rang te kan vai lung oina tur hi apoimo bera India Sarkarin kukilen emo zo milen emo po minlo peta se achunga sem dam able ti kan pile pu te thuro chia hi vong rengila gang te po andamanga vai phaile sim te po andam turani khovel hi alakal zel dona voina mai tele zo na thak indona repa zong te po hi mual kan laliam vek dona kumza nuwa zo na thak nam in pum khat zel dan tur po kan ngai tua telangaya chuwangin chibil nambil anga kan in dai dan na te hi engtin emo hun khata luan khom zai kan rel lo chuan kan boral na tur ani thei ti po ril ruwa reng chunga zona thak politics hi kan khelangai India rama hian hindulal ram hi alian zel dona congress sarkar bei seivak chi ani lo BJP hoin hindu wa an mangthiam to si a opposition party te tan vote tamjok nei tu hindu sa khozui tu te an be cheviau don lo chuwangin namtlem ho te hi mun khata kan in sui khoma namlian le chakjok kan din lo chuan hun lo lakal zel tura aru no chhuaka ti hi alhuar tel dona eng boina mai po hi sa khoin donang ani zela Hindu versus Christian ang chuan India rama hian kan thildu kan hungai don lo tun din huna state puitling omsa Mizoram Nagaland Meghalaya te po hi thlirila aram nei tu te hi minority anni hun ala thleng don khasi hovin namdang vai chwa antum pole sa khorong kai ani hal zela Aizol Kohima Dimapur Silonga te hian vai antam ta hle heng namdang vai te hi hora u timaila an ho don chuang lo kumtin an pun bel zela kumza akal le meu chuan Aizol khopia vai tam turzia hi I hethiam mayam mainstream media ten mai tei tan lam zong hira thu an chwa thin po kha tuna chuan tlemin azia choweta tlangmi te hi mi zakzum interview le media han machon vel hi kan chak zek lo fowa achan lian ber chu tong kan thiam tok lo wang ani Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF hian tun ai chakjok media and publicity department hi asiam nge ngaya Meitei leader te thusoi Manipur Chief Minister press conference te thlenga changlet ngal theitur media department siamin Hindi Manipuri English thiam takamang thei chumi pia lama point dik tak manga changlet theitura media department lam kan buat sei angayani The Telegraph in a report danin meitei ten biak in anhal hi zani somnga lai hetling toa suknu khwa biak in anhal kha atharber ani ome Boytan tirlama meitei howin tribal ten Hindu temple anhal tia mainstream media min pu na chu The Telegraph hian aron soifia taboka Mei nikwa Bihari Bengali le Marwari te press statement in trom kha aron tar langani Biren Sarkarin arambai tengol chu dissolve ba se remna apek thu hriat anilawa tin meitei lipun ala oma Amit Shah ma biren mai phi fai tumna mai ni in alang Manipur Sarkar hian arambai tengol pol hi ado tak zet chuan an hwai tu te aman mak mai turania kan dissolve e hanti satlia hi chu nuipo azalo Eastern Command Hnuaia Army officer pakhat chuan Manipur boina amu dan asoya Kukinham property le biak in an target dan en hian India ram hun sanga
Hindu va Paul Tethil ti nen ain ang hle tin The Telegraph Afrila Meitei Radical Group Arambai Tengol le Meitei Lipun Tehian Kuki Community Chau an Bailowa Meitei Christian Tepo an Bitum Thu Asoi Telbok Asoi Zel Danin Arambai Tengol le Meitei Lipun Tehi Biren Sorkarin Atan Puya Kuki te an lo chin chia diama Boina in tan chia khan an lo chin chia to tekha an bai ta zat ani atibok he army officer commandant hi tu tak nyang mo